lekha bushik bookworm anti angelin kaban phaka taphot chu katim chot laka 2019 January thlakhan kapate school sim Brighter Fate Academy Kolosip District Mizorama mi chu kan dingin kanjina aser laya meiti ang dewin lekha bu hi kaman sa a jing no chun lim thailo kania kapate high school katlung chun ingdang ngai tu lovin staff room akavaluta teachers high kola Kolosip district ahin lekha budor pui tak imningata tiin ka vandana anni chun dia kona fela sinot book room lin dewel lo umata chutaka chun edit zong tam tak umati zufero an mitia kapanin rang kerel bike ka choya dor chu ka zong doka amiruk chu zanga chauka nei lein katang kapai le in meding lekhabu pakhat charlang kati ti in ke en kul vel lai chun dor ngak tu no chu a phone a video a ena alowin noi ri hoka a hlim emela ti in kavapana dor ngak tu no bulachun enge nia kazukti a ama chun hei ron ente atui mel zia hi atia kazuk en chun papui pakhat azudon in nipti talu khep meya ati na video khalo ni zinga amirok chu kanuya suk zave no hle kha video khan thil tam takamin ngai tu tira kalungrel chun zu katia arup ten kamuda off the bag chuti pulal big lin in thim ema asak o mangai na misuk ring tu lungai na chau o mangai na wang dui hi ka chan to ti kha ke ka ta ding chun o zupor che misuk ring tu lungai na chau o zu ti ang hilani ka hring na dingin zu hi ka mel malin takani ka lekha budit khom ka thlang fel ma in kamut chu ahung sivong te ela amak khopel mut nei hai hi anhlim lai nekin annur changa tamlem tlat chuti ke khom kamutan fuk tano hin chu ruma trok hi kata ding na hoilem lakani chungchun inting ka panta a ka zal topa khep life in a misuk nat zi gazuk ngai tu kirani chu Sofia khamo ka mangai ema ka mangai chau ka manno kalungin si tani ti hi ama ngei khomina ri ching hle apa hi zungol ve nia thim dang ing khomane no a thim tak chu chir mi vuk le mi hal hing hai hi a thim ve sunan ni an rui ta hin chu keng pakhat khomane no a mi haya soi sela achira alunga sena ama hlak chu soi sel thing lo khopa fel mi var mi puitlinga in ngai ani Sofia hi naw pang te ani lai anu in pasal danga nei sandaya khom chu apa thaw sul thawane khang anga pa tak zurui ringot khachu nuta dingin atura lawin tak deu khom ni roi no nim anu in a maksana pasal danga nei sanani class 10 kanin chuk laya in ngai zong khakan nia apa na sop thei ema abeidong na hai po ka kola amishil no hlak chun rul dang nei tlat lo chu kaku mabok hina hungnok hlaka ing kim hi miril hlaka atong baw pakhat ka thengil thei dir lo chu kapa hi anrui no chuna midut telu anrui phat lehin khori adon sa hlaka ing tinam o ka thoding im o zukril pek lang zu hi ban san thayata ti in abeidong na thu kabula min zot pek lakani athil min don chu
adon an tak le pathin thu lak eini neka hrilem ani amo hrit no lak nei lo ka beidongin ka library ka phor re ka daily reflections AA members for AA members hai le khabu chu ka mu fu ka anni hi Alcoholic Anonymous International Multi-Aid Fellowship annia until tum takhom zungol ve hai thangpui le in nei tirna dinga hmala kani chu le khabu chu ka hmangai em Sophia kutakan hlana hi le khabu hi lo tim la ipa ku ma hril ding nei hrimiti katia alom ema alom zi in entir na dingin le khabu phek masat takachun hing azika tlangwal nun nem ka hmangai che ti hi azikani pathin zarin class 11 le class 12 thodingin infalting ka pan ve ta karla a in ngai zong ni in langkhom mangai na chu azul dewa distance relationship hi athano anlo tilaka ke ka ngai dana chun mangai na suk zul tu le ein mangai takam misuk ching pek tu ni in ka ri lem hil 12 ka exam ve ta ding ania ka phone ka tong trai na hla WhatsApp status azuk update mei kati a chun hing ka zik ta a ke ka ta ding chawa in chu kan no ti hi ka thei ngil ngai no kanu mei ding hin karul hai no mei hai hi in nar ngoi palin palati ti hi kan lau tak phal ngai no ninga ti chu ka zika Sophia rul no chun ka status a hung komena bye Sophia in pasala nei kha ihritam ami hung tia ka hrik khaman thak no le ami soi sakani ti ka hrita hing ka dana he imi soi sak tu ma chu ko oi no che ka zuk tia Sophia rul no chuna mi hung kol no ka bye mi nam chung no lamo anau panglaya arul pa in an ru ka karin an thlan mang apa an ruina sajula angok ta le ni ngati ahung ti chu baw khat khomen ka don no thil pakhatin don ka cheu tui alin don ta am ke chu ka don ta ka binga mit tui lung hai khamo ka baw an lung lu zuta tui hi lo va al de o katilap dam jingsi a naturan ti chu hing hi alo ni mo keilak zingela class 12 exam ding kan ta a ar tui khom katet koi zo ta sinu bong sa hlak chengkha angin an hnik no boxi kasung hai ril thak lovin in panding in kan sima chun rengkaya kan in chu ka thlung ta a in ka zuk lu chu khorian mu amani o katirum rum kasung hain meng phok na sa le kasung hai khom bilovin khuma ka zala trap bak tho ka nei no keima a hin indik no na a humanity chu kasung hai nan zuk hrit thei ngala chun kanun thingpui le bei ami hung pe ka khuma chun an thunga ke ka ting ha in amin don ta a boya imana mi hril der lo ai hung suk chu email khom hlim na a itaksa khoma chaw ti ka ri imana I har sat na chu ti in amin danga lungril na talu trap thei bok lo trong suk thei bok lo ni ve ta am trong ka tum po le
ka rolin ri nei no a ka tong suk zo no ka har sat na hai zuk hril phet ka tum le ka mit hli chu hung fara boy in la ha dam vong vong rote amitia ami mak san ta a kar khat zet bubak lovin kam charek char ringin kadama kapa beidongin kanu kola injin harpuel katanel atia kanu chun injin lovin venga leng harpui lemla ife na thoila ata kapa zui hin hoi ka ti thei ema chung chun afe na chun ka zui ta a ni tinel chun ka hung thatan peia thlakhat sungin kanat na chu azi hung umta o kangai tu kira in sungin lai chin na tha healthy family relationship anlo ti lakhi damdoi thatak alo ni ji ka ri thim chawni lungril ngai tu na tharle Hmatieng ka pan peita class 12 kan exam no lein apa ngai bok chu thaw non nok dingin admission kan thaw nok ta chung chun hun hai hung fe pein pathin zarin far saka pass ve a mil hmar chun letter marks ka hmu a kapa na milom ema ke pali nei nga ta thata ro pui takin roi kan the ve ani chung chun bachelor of social work bsw in chuk dingin Shillong Martin Luther Christian University admission ami thaw peka kan chuk na san khom ing dang nilovin zungol ve ha hi Sophia in thokin kalungun seat tol talema kum ni kan chuk nung chun Kolkata a fieldwork nei dingin college na mitira kasba hmuna Megalea house achun katlunga thlakhat sung ka dingani lein lekhabu in chok rek treu katuma Kolkata hmuna kasin thona organization mingchu Paripurnata antia saptong chun halfway home ani kasin thaw zo zatin all market ting kaleng hlaka thum no anman em lein ti sardam kan choka katul le ka poimo ding hai kan chok lakani nikhat chu second hand le khabu hi tamtok takel vai pakhatina hungzora lampui sira chun kan thunga lekhabu man thlom tak taka ahungzor hai chu in cha treu tumin kadit zong hai chu ka thlang peya ringlo takin lekhabu pakhat akom sen riel ka hmuta hlak ni om tak chu ka phor dok pala kazuk enching le Sophia ka pek ang char daily reflections lekhabu chu kazuk hmu'a ka khu sot ema kazuk kewa khai o Sophia kut zik nge tlangwal nun nem ka mangai che ti azik nge kha kazuk muni chu avamak de o vai film khom ang tarum rumel kati azor tu pa vai pa ma chun naupang angling ka tap taphuta ke khom kan sum thei big no kan ring man bok no vai pa beidongin thungna ami peka amin thung tirta a adara chun zoi rongin kan beya ka tap nasale ka ngai tu kira ingleya hi lekhabu hi second hand dora theyamani o kapek lai khan Sophia khan alom em vele khan ingleya Kolkata chen hi lekhabu hi thlung theyamana ingtinam hi vai pa hin anei theya adon na chu kholam hmung kata Sophia khan poisa amamo ema azoramanta annole rugru hai nanin ruka
an lo zor manga manta adon na chu kholam mung ka ta